Saturday morning, jumped out of bed and put on my best suit. Got in my car and raced like a jet all the way to you. Knocked on your door with heart in my head to ask you a question, 'cause I know that you're an old-fashioned man. Yeah. Can I have your daughter? Udah ini ya, udah segar Bali ya. Oke, silakan duduk Bali. Kita lanjutkan. You say I'll never get your blessing till the day I die. Tough love for my friend, but the answer is no. Why you gotta be so rude? Don't you know I'm human too? Why you gotta be so rude? I'm gonna marry you anyway. Marry that girl. Marry you anyway. Marry that girl. Yeah, no matter what you say. Marry that girl. And we'll be a family. Why you gotta be so? Sebarkan merahmu di tanah ibu pertiwi. Sampaikan putihmu di hati anak negeri. Banggakanlah bangsa kita, kepakakanlah sayap kita, tunjukkanlah kepada dunia bahwa kita yang terdepan. Bersatulah Indonesia, katakanlah damai, senandungkan cinta. Bersatulah Indonesia, katakanlah damai, senandungkan cinta. Halo, nama saya Hasan Ibrahim dari Prodi Aquaculture. Jadi menurut saya cara kemah kreatif ini sangat bagus acaranya, sangat menarik. Kita diberi kesempatan untuk berpikir di ruang yang terbuka, lebih fresh, sehingga diharapkan ide-ide kreatif juga muncul karena suasananya yang sangat menarik.